Tala Fou se whapopongo tala mai Ausetalia ale radio Samoa. Fai tau miliona tangata Ausetalia le ama wase wha mama venga mai le tongina o la fonga, tax, ma isi o le ama wase vai ngā tupe wha atasi la bona tongina to le malo, e lua se lau lima sutala Ausetalia. O nisi o vaenga lo au fia le tala wha tau le tupe, po le tala le tupe lua fe lua sfurulua le whainga malo le federale, wha la uloa aloa ia i le pō na pō. Ina ia fesoasoani le siʻitio o le tau o le soifuaga i le teminei o faailoa i lipoti o le a maua e tagata i titi mai e i titi ma feololo tupe maua se faamāmaavenga mai lafoga tax offset e faasalaulua sefulutala Ausetalia. O i latou i lalo ifo le se laulua sefuluano afe i le tausaga le tupe maua mai galuega o le agavaa mo lea fesoasoani le taimi e faila ai talosaga mo lafoga po tax return i le faaiʻuga o le tausaga faaletupe o loo faagasolo nei. Mo le au faita avale le ama ufo se fa mama venga i le tau le penisini ina ua fai titia le tutongi o la fonga i penisini le fuel excise tax. O le so wa tala no ai fo i le atunu ia afianga po o a fiang fo i o le talo le tupe ia mai to tele lo fia o na o fa mama venga i peone taua ia e manatu nisi o le talo le tupe wana o se tali le malo i mana onga i le teminei ai le o au fia i le va ai mamao ia fianga i le lumanai. Ua whairoi li poti le so o le aswa tae ao le awhai se tautalanga a le president o Ukraine Volodymyr Zelensky i lungo le video link anga i mai i le parlemene Ausetalia. O whairoi le awha saralau tu sa fo i lungo televise ma au unanga i lungo o penga ta whainangi le nei tautalanga ai fōringa i reo fia i nisi o le wang whai le Labour o na whamai a lato ua whai atonu lea whatatau i le teimi ai toe lua i tū la whai a le saunoanga a le taitai o le tua ngai Anthony Albanese e tali ai i le tala le tupe a le federale e peona fōresia nei. Lo whao pere fina wa Zelensky e una ia Western Allies ia whao popo pea ngā ioinga e whesoson ia ilo nā tunu i le tūlanga o lo tūra i mai ai. O mai a whaona tala no atu i le maro tero Amerika, le Union Europa, United Kingdom ma Japani. To tere tangata la langi o lo langolangoina Zelensky malana finau molo nā tunu. O whailoa ofisa na vai whafuasaina, o whaia mai sana whaasea ia Ausetalia, o na o le tipoti ina ese atu o tamaitia o ngā saina e toa lua, o na o le whailoa ina o tole ninga wha militeri sa awa iai. Pai mai le ripoti le so, se whamatananga me le ofisa na vai whafuasaina, e whaapeo tole ninga wha militeri e peo na ta ue ripoti, na su e ina i tamaitia o ngā iai le ulu whale mai tua o Yosini, o porkalame whale o ngā e whaatulanga Universite a Saina, ma o le ngā ioinga ua whai e Ausetalia, wo ia te tau o tamaitia o ngā saina. E leo ta ua le ripoti se wha maoninga e Ausetalia o le tipoti ese o ia tamaitia o ngā e pea ta ua tamaitia o ngā saina, ai fōringa ua wha wau peona iei se tūranga leile vāo atunu e lua, e mei se fo inisio mata upu se teimere i mamau atu, sa fe upua iei fo isui o lo malo e lua, e le ngata i tūranga tau whatawa inga, ai o le tū fo i tau le puipuinga. O te whengai whai le tu i mātua o New South Wales ma mawhatianga i lolonga ma winga lolo wao le tau. O le teminei o lo wā fia whai tu e pe Byron Bay i lolonga whafua sei flash flooding a mei sei fo isi whai tu o Lismore e le i le vātu nei o na matua ia a fia i lolonga. Whai lo mai le vanga o Soswani whaavave o waia le tatafe o Waitafe o Northern Rivers ma Mid-North Coast ma walapta ia tangata i whai tu ia ngai e se loa mo le saunga le mū. O whai tu ia sa fia foi mo i lolonga ni nai vaiaso ele i le vatu, ma o lo whanga soro pēr lawa wha mamaino mea sa whaelanga inam ma ia lolonga, pei tai o lea foi o toe a fia. E o atu le toru afe ono sa lau whale o motu sia mai ele tise, ma ia wha i tu o New South Wales. Ripoti le COVID Ausetalia i New South Wales o whamawina luas fururima afe, luas lau tolu fururima isi tangata ua afia i le virusi, coronavirusi i le nei fo yaso, luas furfaitu la taluai. Pei ona toe whaamaonia i le si itia o le whai numero tangata ua afia le COVID se furuiva i New South Wales. E se furu maralima i la tau whaamawina o maaririu. I Victoria se furu tasiafe fitsa lau fast furuiva tangata ua afia i le whaamai ma le toa fitu o maaririu. I Tasmania lua afe fase lau fitu se fulu lua cases fou, ma le toa tasi le tangata na maniu mai Tasmania, a o Queensland e se fulu afe, ono se lau lua se fulu ono isi cases fou o whaamania, ma le toa lima ua maaririu.
I le ACT e afe se lau tolu sefuluiva ia tangata ua whaamania le afia i le COVID se fuluiva e le isa soifua mau mau tonu o le lua sefulu whaitu la taluai. O le sofo yo lo fanga solo ai tapenanga moto e sauninga o le whaamanatuina o le soifua o le rita aloilonga Ausetalia Shane Warne le whaia le MCG le malaya sa tau i melepone ma e sidia ma le 5 wafe tangata ua lipotia mai o le a awa iai ma le to tele o le a le tau mate le mai moina i le sauninga i lunga o penga ta whaelangi o se whaamoe o lo whapenao na tumutumu ai le to tele ma tuni mata ia foi ona o le to tele o nisi tangata i longa i whaafiafianga mata alonga o le a awa i mai whaatasi i toe sauninga o le li o Shane Warne. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo ia wauri.